Mu karere ka Musanze habaye impanuka yahitanye abantu batatu mu rukera rwo kwa 24 Gashyantare na 25 i Musanze mu murenge wa Muhoza. Umanuka ujyanya Kinama habereye impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Corolla yahise ihitana abantu babiri, abandi batatu barakomereka cyane, undi nawe yitaba Imana nyuma y'amasaha make. Byabaye mu rukerera saa 8 z'ijoro. Abapfiriyemo barimo abavandimwe babiri bavukana aribo Tuyizere Peter muri kubona na murumuna we Munyempundu Emmanuel wari ufite akabari kitwa ku Cyotero. Umwe muri bo yari fiancé w'umukobwa witwa Briliane wigaga muri Ines Ruhengeri, nawe yaje kwitaba Imana mu gitondo kuko yari yakomeretse cyane. Imodoka yari itwaye aba bantu ubwo yageraga mu mudugudu wa Kabaya, akagari ka Ruhengeri mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze. Wari uyitwaye bikekwa ko yananiwe kuringaniza neza umuvuduko kuko bikekwa yuko yari yanyoye, nuko yitigonga igiti kiri hafi y'umuhanda bakora impanuka gutyo. Babiri bahita bitaba Imana, abandi batatu barakomereka. Uyu mukobwa yitaba Imana mu gitondo. Twihanganishije ababuriye ababo muri iyi mpanuka, abakomeretse barwara ubukira kandi abitabye Imana baruhukire mu mahoro.